идома дорад имкон ва ин соати дуюми барномаи мо аст ва 9:22 дақиқа аст ва меҳмони барномаи мо аллакай дар студия аст Умедҷони Бурҳон овозхон ва фикр мекунам ки як саронда бисёр маҳбуб ва машҳур хуш омадем. Салом бошед. Ва вақте ки ворид шудед дарҳол гуфтед ки ин дафъаам камакак дертар кардам мисли дафъаи пештар. ва фикр мекунам ки чанд рӯзи охир кору боротон ташвишот зиёдтар буданд. Не, ташвишот зиёдтар не. Ами ҳисоби тамбашавӣ роҳу ҳар рӯз як раҳ қадимӣ, як рӯз пробка нест. Имрӯз хиёл кардам ки раҳ сабуктаракай ки чӣ будай? Тамбашавӣ будай, бароям камтар дер кардем. Яъне ҳама мисли шумо хаёл кардан ба ҳамон. Хуб, ман шуморо табрик мегӯям. Фикр мекунам ки рӯйдоди бисёр муҳим дар зиндагиатон ин он чӣ ки вобаста ба оиладорӣ, вобаста ба ин чӣ буд ва фикр мекунам мавҷи паёмҳои табрикотиам дар чанд рӯзи охир шумо қабул кардем. Чӣ хел будааст? Умедҷони то оиладорӣ, умедҷони баъди оиладорӣ ягон тафовут оле ҳаст ё ҳис намешавад? Не, ҳозираш ҳис намешавад. Вале баъдтар шурӯъ мешавад. Бале, мумкин баъдтар шурӯъ шавад, ки ҳозираш баъдтар зиндагӣ чӣ хеле буд ҳамон хел. Бале, оз ҳамин хел. Занҳо аслан дарҳол сар намекунанд. Онҳо як муддат мегузарад ва баъд ин гапа бисёр мегӯянд. ҳоло мегӯянд камтар сабр кун, сар мешавад. Бале, сар мешавад. ҳоле дар клипҳои шумо ба тавман дигарҳо пайдо мешаванд ва вақте ки ҳар духтари нав пайдо мешавад дар клип ҳамон бего ҷанҷол мешавад. дар нақшо дигар актерҳо бозӣ мекунанд. Хуб, вохелам яъне умуман оиладор шудан масалан дар варзиш мегӯянд ки вақте ки оиладор мешаванд як маҳсулнокии корш ё натиҷаҳои варзишиш камтар поинтар меравад, аммо дар шоу-бизнес, дар овозхонӣ фикр мекунам ки ин тавр нест. Оиладор шудан баръакс кӯмак мекунад то ҳамин дуруст аст ё не? Ростӣ аз ҳисоби ҳамин ташвиши маърака, ташвиши тӯй ба гӯем ба вақти корам наёфтем, вақти сурудкунирам наёфтем. Акӣ хиёл мекунам ки хеле сабуктарак шудам баъди тӯй. Насиб кардагӣ бошад клипҳои нав, сурудҳои нав пешниҳод мекунем. Хуб, деги дар самти эҷодам оли нақшҳои дигарам дорем ки фаъолият мекунед. Бале. Ва ин охирин сурудтон чӣ буд, Умедҷон? Кадом суруд буд охирин суруде ки? Охирин суруде ки буд ҳамроҳи барон. ҳамроҳи барон бигӯ чӣ шуд. ин охирин суруд? Бале, ин охирин суруд буд. Чӣ хел пайдо шуд идея? Пешакӣ идеяш аз дӯсти мо акай Юсуф. Мо як рӯз дар як ҷо нишаста хӯроки шом мехӯрдем ки акай Юсуф гуфтан як суруд мемонем як бор гӯш кунен, яки маъқул мешавад. ҳамин сурудам мондан. Рости гап мадам маъқул шид, акай берӯзам маъқул шид. Баъдан аз қафои кор шудем, камтар тағйирот кардем. Баъд клипша сабт карда пешниҳод кардем. Фикр мекунам хуб гузашта буд, мардум нағз қабул карда буданд. умуман кадом мавзӯъ барои шумо бисёр ҷолиб аст ва вақте ки шумо нав шурӯъ карда будед, аллакай аз ретро сурудҳо шурӯъ кардед ва ин тез ба дили мардум роҳ ёфт ва баъд як муддат дидам ки сурудҳои дигари шумо пайдо шуданд, яъне шумо кӯшиш кардед ки пайроҳои худатонро дар ин самт пайдо кунед ва чӣ хел ба ин хулоса омадед? ва ҳоли мардум аз шумо дар маҳфилҳо сурудҳое ки ретро сурудҳое ки месароиден ина зиёд фармоиш медиҳанд хаёлам? Бале, то ҳозир бошад ҳамун суруди чашмони сиёҳ, суруди зулфота шона карди, сурудҳоро зиёд гӯем хоҳиш мекунанд дар тӯи маъракаҳо. Аммо ман фикр мекунам камтарак ҳамин сурудҳои ретро ё зиёди бад шидан ё ин ки ягон намедонам сабабаш дар чӣ буд ки камтар талаботи мардум кам шуд оили ҳамин стил. Чӣ хел шумо фаҳмидед ки камтар шуд? барое ки вақте охирон клипа мо ба навор гирифта партофтем, назар ба клипҳое ки пештар карда будем, ин клипда зиёдтарак меҳнат кардем. Клипе ки охирон бигем ба бале ҳамчун ретро омода кардем, меҳнатшам зиёдтарак буд, сюжетшам хубтарак буд, меҳнаташам наздтарак буд, аммо аз тарафи мардум он қадар хуб қабул нашид. Баъди ӯ бо як суруди дигар ӯшам на он қадар хуб қабул шуд. Якташ таги 2 миллион просмотр, якташ 1 миллион просмотр гирифт. Назар ба дигар клипҳо хеле камтар буд.
با همین خلاصه اومدیم که الکی گویم طلبات مردم خودر زیاد نیست اویدی ریترو و برای شما که سمت دیگر انتخاب کمتر سمت دیگر یک چند سرود در سمت دیگر کردیم اما باز در نقشه هست که باز با استیل ریترو برگردیم یعنی که یک مدت انتظار میکنید که مردم یاد کنن به قول پزمان شوند و باز برمیگردن و من وقتی شما صحبت میکردید میدونید چیزی دیگر باید اومد یعنی مردم اون چیزی که بسیار وزنینه است اون چیزی که مثلا سوژه های مثلا پیچیده دارد شاید مردم همین چیز خوب قبول نکنند نه سوژه پیچیده نداشت ما در کدام مسئله گفتم که در مسئله هر یک چیز اهمیت دادیم هر یک صورتی که در همون کلیپ آویزون است یا هر یک لباسی که در همون کلیپ است یا هر یک تکنیکایی که دوره پیش بدن کلونکو همین خیلی چیزای دوره پیش بدن همه امرو دونه به دونه به قول میگن ماکسیمال حرکت کردیم که همون دوره همون شد ما در این مسئله در نظر دارم سوژه شکل او قدر خیلی سوژه وزنی هم نداشت نفهمش مردم خب به هر صورت ذوق انسان‌ها ذوق مردم هم تغییر می‌یابد و تخمین می‌کنم که بولی سرودهای کلاسیکی سرودهایی که سال‌های پیشتر بودن اینا هم میگم محبوب باقی میمونن میدونید برای چی برای که شما هم در توی‌ها بعضا نوارها را من می‌بینم که مردم خودشون درخواست میکنن فرمایش میدن و شما اینا رو اجرا میکنید بله حالی چی را میخواید برای مردم اجرا کنید برای شنوندگان از سرودهای نو یا از سرودهای پیشتر یک پاره از این دم درود شنوندگان عزیز شما بخیر باشید امیدوارم که همراه ما هستید بعد از سالها دیگر مرا زنگ نزن خاکستر عشق مرا چنگ نزن دیگر نپرس حال و روزی مرا با کی کجا چرا دیگر حرف نزن هر جا دیدی مرا نزدم نیا فریاد نزن نکن نامم صدا دیگر نیستم من آن جانانی تو دل به فرمانی تو سیاه میجگانی تو خب بهترین یعنی همین سرود از شما برای ساختن کلیپ با تاشکند بله چرا تاشکند و بسیارها انتخاب میکنن تاشکند چند روز پیشتر جای شما یک هنرمند دیگر هم بود و ترانه که معرفی کرد در افیر ما اینم در تاشکند یعنی که تنظیم شده بود ثبت شده بود چی تفاوت است و چرا بچهای ما همین گونه شرایط اینجا فراهم نمیارن که ارزانتر باشد نه بچه های ما همه تکنیک هایی که در اونجا هست من وقتی بار اول رفته دیدم همه اون تکنیک ها همه اون کامera هایی که در اونجا هست در همه بچه های ما دارن همه نوار برداران همه اپراتوران همه رژیسورها همه منتاژورهای خودمون نیز دارن این تکنیک ها رو اما نمیدونم ما کاراستی ما سبب شه همین قدر دوشنبه اومدم فکر کردم اونجا رفته کاری ورا دیده فکر کردم سبب شنم میدونم و فکری ما که او کم ترک کاری کمان نشون خوبتر است همین چیز است کمان رابطشون خوب در مورد سفرهای دیگر گفتیم در فاصله از اولین سرودتون تا امروز عموما با سفرهای هنری در کشورهای دیگر بودید بله در کجا در شهر برلین خوب در آلمان بله این سفر یک جایه با هنرمندان دیگر یا خودتون نه تنها بله در کنسولگری ایران در شهر گامبورگ در روزی وحدت ملی در شهر اسن اینش هم در آلمان
و باز به نزدیکی در نقشه است به شهر مسکو سفر کنیم با کنسرت. این چه خیلی صورت میگیرد کنسرت؟ خودی بچه‌ها درخواست میکنن یا پرودوسرهای هستن که نه خودی بچه‌ها درخواست میکنن بعداً همون نفرایی که یک زالی کنسرتی را آماده میکنن هم وقتی همکاری میکنیم. خب من درباره نمیدونم اگوتین بود میلادزه درباره میلادزه یک چی خوندم درباره کنسرتش. حتی مثلا آب چی باید در گریمیورنی باشد و کدام نمودی ماشین باشد و این چیزا رو می نوشتن در شرطنامه‌شون. مثلا برای شما این چیزا بسیار مهم هستن و شما طلبات جدی که میگذارید چی است؟ نه روز دیگه اکاس بونجون ما میلادزه نیستم. من این چیزا رو اهمیت نمیدم راستی. یعنی برای شما مهم نیست که اینجا چی آب میارند اتاق مهمانخانه چی خیلی هست؟ خب مهمانخانه را چی میکنیم؟ اهمیت میدیم. بشکی بله صحبت میکنیم. با فکرم آب و ماشین و این چیزا با فکرم یک دو سه سال پس سر میشود. نه من این مسئله در فکر میکنم کمتر عادی تر کنم نظر بعد ممکن دیگه هنرمندای خودمون همین چیزا رو نه دیگه هنرمندان وقتی نام سر کردن هم خوکسور بودن بچهای خوکسور بودن بعد دیگر شدن اونو. خب نگاهی همسرتون نگاهی اویلا با هنر شما چگونه است و آیا مشکلاتی که مثلا یک هنرمند دارد یا ترتیبی کاری که یک هنرمند دارد و علاقه میدوند در این باره و شما پیشکی در این باره مصلحت میکنید چه خیلی هستین؟ ترتیبی کاری راستی پیش از اویلا دار شدن علاقه ما گفته بودم فهمونده بودم که کاری ما همه خیلی بعضن حالتهای دشواری داره بعضن حالتهای سبکی دارد من همش فهمونده بودم که همه خیلی وضعیت ها شدن ممکنه یعنی همه خیلی وضعیت ها شما میتونید که شب نوید دیر بیایید مثلا یا اینکه از یکان راهی دور توی در یکان راهی دور باشد شبی دراز درا ممکن به سحر به خونه رسی همین وضعیت ها رو همش فهمونده بودم پیشکی همین گونه حالت ها میشه برصد ولی امکانیت ها وسیع تر که هست یادتون هست سالهای پیشتر شما شون ترانه‌های رترو که زیاد میخونید من این چیزا به یادم میارم مثلا هنرمندا وقتی که به یک جا میرفتن شب اونجا میایستادن در خونه توی دور میایستادن یک روز پیش میرفتن و همین چیز در یکی از کلیپ‌های شما هم بود اگر خطا نکنم اگر ایستادن همین چیز بود و ولی امکانیت وسیع تر از راه‌ها خوبن ماشین‌ها خوبن و مردم دیگه شبا در خونه تویدار نمیستن خیرت که میآیند. من وقتی خردسال بودم یادم هست همین گونه حالت شده بود خردسالی نه او سال وقتی با عینی سفر داشتیم توی در ناحیه عینی بود توی ساعت 10 سحر سر میشد تویدار گفتن که اکا شما روزانه بیاین چی نمیکنین چی میگوین بقیل اسپید نمیکنین تویدار برای همین شبانه رفتیم در خانه تویدار ایستادیم روزانه ساعت 10 توی آغاز کردیم یعنی تجربه هولی هم هست در قشلاق مرزیچ در بالای کوه و این هنرمند بودن فکر میکنم که همزمان خوبیش همین است که شما تمام دهه ها و تمام منطقه توریستی میگردید تمام غذاها را تجربه میکنید و من در تجربه آوازخوانیتون بود حالتهای فورس ماژوری حالتهای غیر عادی یا حالتهایی که فراموش نمیکنید شما این حالتها رو بود؟ بله در یادم هست وقتی که ما و آلمان همین سفر آخرمون برای روز وحدت ملی رفته بودیم روز 22 ایون سفر داشتیم به شهر میونخن اینجا میتوانید تبلیغ محصولات و خدمترسانی شما باشد در یوتیوب کانال ما آن را صدها هزار کس میبینند معرفی زیبا سطری روان که حتما به آن بیننده توجه میکند اینتگراسیای طبیعی تبلیغ شما تبلیغ در اول میانه و یا همان جایی که از نظرها پنهان نمیماند ما حضور شما را در یوتیوب جالب دیدنی و با منفیت میکنیم زنگ بزنید 4141 به شهر میونخن سفر داشتیم بازگشتمون 3 ایول بود 3 ایول از آلمان و دوشنبه به تاجیکستان در این بین اکای صبحان ما روز 29 ایون توی گرفته بودم در توی بودم او آدم زلاق پرت افتگی همه تیپی نقشه ما ای توی فراموش بکنم خوب ای توی فراموش میکنم
یک دو روز بعد توی موندن که با ما می نویسن نوازندان که روز 29 توی داریم شما کی میایین ای آلمان. ما میگم کی توی داریم؟ میگه 29. میگم 29 ایون یا ایول؟ میگه 29 ایون. بعد در حال بعد توی دار تماس برآمدم، زنگ زدم گفتم که ما خیلی حالت فورس ماژور شده، ما فراموش کردم من در میونخن در شهر میونخنم چگونه کنم میرم. بعد باجم یک هنرمند دیگر روان کردم، زالوکش ابرادنا گشت پارت افتم که خیلی حالت شد. من راستی ای خاطرم برآمد داودا ویزا ای پای کارو بند بدم، از خاطرم برآمد است. با صورت دوانی کمشتی خوب است در کار است. بله من دادارم زیاد مانند ای با ما میگم که کم ترک دادارم بزرگتر نظر با ما میگم کم ترخت خراب کم خیلی حالت ها دایتانی مرا این واریانتی خوب آوازا هم مانند است. مثلا من بعضی سرایندارا میدونم که یک جایی مثلا در یک توی در دوشنبه هستن، در توی دیگر در نویه رودکی در یک وقت برآمد میکنن که دوران نمیگونه مون خیلی شبانم بدونم و اگر دادارتون کمک فربیتر باشن این فکر میکنم که بعد چند مدت میتوند که این مسئولیت به دوش بگیرد. با صورت فکر میکنم که مردم ما خیلی خوب این صورت درک میکنن و با ورود میشن به حالت آوازخوان و خودی در کشور دیگر هنرنمایی کردن هم اینم فکر میکنم که نتیجه بسیار خوب هم هست. و شما فکر میکنید که چی چیز توجه مردم اینقدر در آلمان و مثلا کشورهای دیگر با شما، با موسیقی شما، با آهنگهای شما جلب کرد؟ خودی همون رترو و همون خمارهای سالهای گذشته یا نمیدونم صدای شما یا آهنگ‌ها چی چیز اون رو جلب کرد؟ راستی در همون کنسرت، در کنسرتی که روز وحدت ملی برگزار شد، گویا مهمانان هم جوانان بودن هم آدمانی که نسل کلانسال. بله نسل کلانسال بودن. با نسل کلانسال البته که سرودای رترو پسند بود. با جوانان باشد بودن آدمایی که رترو پسند بود، بودن آدمایی که دیگر سرودهایی که به نزدیکی پیشکش کرده بودیم این سرودها رو درخواست میکرده، یا اینکه یگان سرودی دیگر یک گروه مخلصانی بود که همه نمود سرودها به آنها پسند بود، با یک قسمش این سرود، با یک قسمش این سرود. کنسرت بسیار هم خوب گذشت. اونجا در برابر هموطنانمون نمایندگان مثلا فارسی زبانان از منطقه دیگر بودن؟ بله کنسول فخری ایران بودن در اونجا. در همه کنسرت و در 3 کنسرتی که اشتراک کردیم اون کس بودن. و در کنسرتی که در چورابینی خودشون بود، چورابینی هم کنسولستا بود، در اون چورابینی اشتراک کردیم. هنرمندان از ایران بودن، هنرمندان از تاجیکستان من بودم. من تنها با لباسای ملی رفته برآمد کردم. با بسیار گویم یک شوق‌آور بود. ما یک لباس خاص دوخته بودیم، لباس ملی مردانه، با همون لباس برآمد کرده بودیم. راستی از سرودم دیده بسیار لباس رو دیدن نظر کردن که این چگونه لباس است. و این چیز بسیار مهم است، که یک هنرمند وقتی که از سرحد کشورش بیرون میره دیگر این نماینده یک ملت بسیار بزرگ است و همه چیز بسیار مهم است، حتی لباس. و امیدوارم که این همزمان یک تبلیغ امکانیت‌های سیاحی تاجیکستان هم هست. و چند نفر پرسیدن البته که از کجاست این کی دوخته است. خب سر موضوع این سرود صحبت کنیم. اگر منمنی کردنات این یگان اساس واقعی دارد؟ کسی بسیار منمنی میکرد یا این هم تو یک خیال بافی است؟ از همه سوالی که زیاد از من میپرسن، راستی پیش از پخش همین کلیپ، پیش از همون که کلیپ رو با مردم پیشکش کردیم، ما دستاریس نویساندم، در دستاریس اینستاگرام خودم نویساندم که کلیپی که نوبتی که میبروید اساسی واقعی دارد، از حیات یک شخصیت گرفته شده. گویم سناریش کلیپ ها ثبت کرده گیم. بسیار آدم سوال دادن از حیاتی که زیادی جاش از حیاتی خدمت کرد. زیادی جاش گویم
дар ҳаёти худам рух додага то ҳамун қисмати охиронаш да. фаҳмо. Яъне бисёр муҳим аст ки масалан аз зиндагии шахсӣ дар клипҳо ҷо шавад, дар ҳоле ки баъзеҳо намехоҳанд ки ягон чи аз зиндагии шахсишон нафаҳманд. камтар як хубӣ дора акаи Субҳон, гӯем ки хеле як ҳам дарди ҳамун суруду дарди ҳамун клипа вақте ки дар ҳаёти худат рух додагай дарди ҳамун суруда дарди ҳамун клипа дарк мекунӣ ба мардум расонда метавонӣ вақте ки ҳамун чиза айсари худат гузарондагӣ. ин ҳастанд я баъзе сурудҳое ки ҳамун ҳолатҳо ҳамун корҳо дар ҳаёти ман рух додаг нестай, ман ҳамун дарди ҳамун суруда ҳис карда наметавонам. ман ҳамин ҳисоб фикр мекунам ҳамин клип зиёд ба мардумам писанд омад. 8 миллион просмотр дорад, 7.5 миллион просмотр. бале, ман фикр мекунам ба мардумам ҳамин ҳисоб маъқул шуд ки ҳамин ҳолатҳо дар ҳаёти худам рух додаги буда ҳамун дарде ки ҳамин суруд дошт дарде ки ҳамин клип дошт ба мардум расонда тонистам. бале. Хуб, як ҳунарманди дигаре ки чанд рӯз пештар дар меҳмонӣ мо буд дар мавриди сурудҳои ғамангез гуфт ва гуфт ки вақте ки мо сурудҳои ғамангез иҷро мекунем мардум тез хуб қабул мекунад. шумо ҳам эҳсос кардед ҳамин чиро? бале, ҳамин хел аст? бале, ҳамин хел аст. чаро ин безеб нест, ин нохуб нест? сурудҳои рақсӣ ки сурудҳое ки дар дигар жанр аст, рости гап агар 2 миллион 3 миллион просмотр гирад, сурудҳое ки ғамангези ман хондагим бинед на кам аз 5 миллион просмотр дорад ҳар яки оно. яъне мардуме ки ба ҳамин ҳолат гирифтор шудааст ё дар ошуқӣ ба қавли ноком шудааст хеле зиёд аст. дуруд шунавандаҳои азиз, шумо ба хайр бошад. умедворам ки ҳамроҳи мо ҳастед. Я дежурная по городу. ман хеле сурудҳоро мебурорам. зиёд хеле нафарҳое ҳастанд ки дар инстаграми ман ё дар телеграми ман менависонанд ки ман хеле ҳолат дар дучор ман мегӯям аз ишқ шикастагиҳо бисёри барои шумо назари мухлисонатон дар интернет муҳим аст ва шумо худатон ба онҳо ҷавоб медиҳед? албатта вақт меёбед барои онҳо? бале, мешавад ҳолатҳое ки камтар бекортар ё камтар мехоҳӣ сабуктарак бошӣ, аз фикри кор дуртарак бошӣ. ростӣ дар инстаграм ё ки дар телеграм ё ки дар ютуб ростӣ комментариҳоро мехонам ва зиёд чизҳои хубам ҳастанд, зиёд сурудҳои пешинаи хуб ҳастанд ки равон мекунанд ё зиёд идеяҳои хуб метаҳанд ё як хелаш рост акаи Субҳон гӯем як қиссае ки як воқеае ки дар ҳаёти худашон рух додаганд нақл мекунанд, менависонанд. бисёр воқеаҳои аҷоибае. агар дар клип истифода барӣ беҳтарин сценария мешавад. яъне шумо ин чизоро ба назар мегиред, шояд онҷо ягон идеяҳои ҷолиб пайдо мешаванд. ба мавзӯи сурудҳои дигар, ба мавзӯи матнҳо чӣ хел бармегардед? масалан матна чӣ хел интихоб мекунед? масалан матне ки пештар гуфтен бароятон навиштанд, барои худатон писанд омад ё ба ягон кас нишон медиҳед ё чӣ хел? не, ман худам чӣ мекунам, худатон менависед? не, худам наменависам, худам ҳар як матна интихоб мекунам. ба баъзе ҳолатҳо баъзе ҷое ки ҳаст бо бародаро бо ҳамун тими корӣ ки дорем бо ҳамо якҷоя мешинем, мебинем ку кадом матн дар кадом суруд чӣ хел ё кадом матн дар кадом оҳанг ба қавле мегӯям хушрӯтар хоб мекунад. масалан муаллифи ин матн ки аст барои шумо муҳим ҳаст? масалан шумо бо кадом аз шоирон муҳим нест ки аст? фақат дар оҳанг ҷо шавад тамом? не, дар оҳанг ҷо шаваду матни хуб бошад. фикр мекунам ки бо баъзан вақт барои чӣ мепурсам, баъзан вақт дар бораи сурудҳо менависам. масалан мо чанд вақт пештар бо як ҳунарманди дигар суҳбат доштем дар мавриди таронае ки Юлдуз Усмонова иҷро карда. ҳунарманди
маҳбуб машҳур, вале як матни тоҷикӣ интихоб карда ки камакак вай набуд, вазну аз ҷиҳати вазн аз ҷиҳати маънӣ камакак хуб набуд ва яъне ин чизам бисёр муҳим аст ки масалан чӣ хел матн интихоб мешавад ва ин матна ки иҷозат медиҳад. ман гуфтам акай субҳон ки ростӣ ман матни хуб интихоб мекунам, барои ман фарқияте надорад ки ки навистааст, шоир ки аст, ин масъалаш. мебинам ки фазои дӯстонатон аз миёни блогерҳо, аз миёни онҳое ки хеле машҳур ҳастанд дар саҳифаҳои иҷтимоӣ зиёд аст. чӣ асрор дорад ин чиз? ҷолиб аст бо онҳо дӯстӣ кардан? чӣ хубӣ дорад масалан миёни дӯстони шумо агар эҷодкорҳо бошанд, блогерҳо бошанд? Не, ростӣ ман ҳамроҳи блогерҳо гӯем аз пеш дӯстӣ доштем. пеш аз овозхон шуданатон? Не овозхон будам, гӯем ҳамчун як хобби буд он вақто, ҳамчун як хобби буд. бисёр дӯстӣ доштем давраи пеш, аммо хай бо мурури замон во аз паси корашон, мо аз паси корамон, бо ҳама хеле баъде ки бо якҷоя дар як самт кор кардем, бо зиёдтарак шуд. ҳамкурсҳои донишгоҳитон чӣ мегӯянд? онҳое ки дар ихтисосҳои дигар кор карда истоданд, клипҳои шуморо мебинанд, сурудотонро мебинанд, чӣ мегӯянд? албатта хурсанд мешаванд, зиёд шаравон мекунанд, бо зиёд хоҳиш мекунанд. вақте ягон суруда премера мемонем ки премера ҳамин рӯз ҳаминҷи баъд менависонанд ки хайрое ки гӯш кунем пеша ки ин барои шумо бисёр гувору аз вақте ки ҳамкурсон ҳамсабақҳо ҳастанд. хуб, ва бо доираҳои дигар масалан оли гуфтем бо Беҳрӯз суруд хондем ва ин сурудам бисёр мардум хуб қабул карданд ва бо киҳо боз ҳамин гуна нақшҳо дорем бихонед ва масалан бештар оли якҷоя хондан ине ки хуб хуш қабул мешавад ва баъзе клипҳои якҷоя ки ҳастанд намедонам миллионҳо просмотр доранд. хуб, шумо чӣ нақша дорен? оё нақша дорен ки бо касе аз ҳунармандони дигар дуэт хонен, якҷоя кадом суруда иҷро кунед? Не, ростига бози дар нақша надорам ягон суруд. ин баъди ойладоршавӣ ба ин хулоса омад? пеш аз ойладоршавӣ ҳамроҳи акай Беҳрӯз дуэте ки мо хондем, ба қавле гӯем инициативаи ман буд. ман ба назди акай Беҳрӯз рафтам, акай Беҳрӯз ҳам хеле як суруд хондан дар кор, баъд идеяша акай Юсуф ба мо монд. дар ҳоли ҳозир бошад нақша надорам. хуб, бубинед як саволи дигар ман дорам. масалан солҳои пештар агар ба ёд биёрем, тамоми ҳунармандон бо хазинаи тиллоӣ ҳамкорӣ доштанд, хазинаи сурудошон дар хазинаи тиллоӣ буд, дар радио ва телевизион суруд мехонданд. ва ҳоле мебинам ки мардуми мо, ҳунармандони мо бештар ба интернет авлавият медиҳанд. чаро радио ва телевизионҳо кӯшиш намекунед ки ба он ҷо ҳам ворид шаванд, ё ин ташаббус ё инициатива бояд аз ҷониби онҳо бошад? Не, ма ростӣ инҷо метавонист таблиғи маҳсулоту хизматрасонии шумо бошад. дар YouTube канали мо онро садҳо ҳазор кас мебинанд. муаррифии зебо, сатри равон ки ҳатман ба он бинанда таваҷҷӯҳ мекунад. интегратсияи табиии таблиғи шумо, таблиғ дар аввал, миёна ва ё ҳамон ҷое ки аз назарҳо пинҳон намемонад. мо ҳузури шуморо дар YouTube ҷолиб, диданӣ ва ба манфият мекунем. занг бизанед 4141. қариб дар ҳамаи идҳо, дар ҳамаи ҷашнҳо, дар телевизион вақте ягон консерт баргузор мекунанд, вақте ягон чӣ мекунанд, ба ман занг мезананд, ман рафта иштирок мекунам. ба наздикӣ ҷоизаспорӣ телевизиони Сафина буд, 20 солаги телевизиони Сафина буд, рафта иштирок кардем, ҷоиза гирифтем. худи ҳамин рӯз бошад ҷоизаспории телевизиони мусиқавии Тоҷикистон, Шаҳнавоз. ва шумо онҷо ҳам ҳастед? бале, дар онҷо. чӣ кайфият дорад, чӣ ҳаловат дорад ҷоизаҳо? ман дидам ки дар чанд озмуни дигар ҳам шумо ҳамин гуна ҷоизаҳоро ба даст овардед. ростӣ вақте ҳамн ҷоизаро мегирӣ, ман вақте якум бор ҷоизаи хидмат гирифта будам, вақте ҷоизаро гирифта будам, намедонам як чанд соате буд ки аз ҳама проблемҳои зиндагӣ, аз ҳамаи чӣ фаромӯш кардам. худам одами хушбахт ҳисоб кардам. меҳнат мекунӣ, вақте ҳам ҷоизаро агаре гӯем як тахтача аст, бале, аммо мебинӣ як ҳисси фахр пайдо. ин нишони эҳтироми шунаванда, нишони эҳтироми ҳамон муассисаест ки ин озмуна ташкил кардааст. нишони эҳтиром аст ин ва албатта боиси хурсандӣ ҳам ҳаст.
و کس میخواد که بس جایزه های دیگر هم به دست بیارد. البته شما یگان بار برای گرفتن جایزه به کسی مراجعت هم نکردین؟ نه راستی گپ یگان بار. و شما میدونید که بعضی هنرمندان این کارو میکنن نه؟ من میدونم نکی نمیدونم بگم خوبتر. نه راستی گپ اگر سپون برای من همین چیز پرینسیپیال نه که خودشون همی مرا لایق دانسته و خودشون مرا دعوت کنن. وقتی من خودم گفتم علاقه او کیفیت جایزه گم میشه و خیلی همینطور است. و میبینم که در صحبت‌های دیگر در رادیوی دیگر هم بودین و دعوت‌ها رو میپذیرین و این چیزی بسیار مهم هم هست و در حالی که مثلا بعضی سراینده‌هایی که نمیدونم شاید از شما جوان‌تر هم باشن اونا رو پیدا کردن بسیار دشوار است. کدام واریانت بهتر است؟ خاکسار بودن به همه جا رفتن یا که طوری که بعضی فکر میکنن به همه جا نرفتن؟ به همه جا نرفتن همیش درسته، یک از اون هم خوش هر دش درسته در جای خودش. بله. شنونده ما در مورد آواز نوشته است که شما چگونه مشق‌های آوازی را انجام میدین و برای تبابت آواز برای خوب نگاه داشتن آواز چیکارا را انجام میدین؟ یگان این حاضر من خواندم در همون خواندن من معلوم بود که صدای من خسته. من یک چند همون داروهایی که آورده بودم وقتی من وقتی آلمان رفته بودم آورده بودم همون داروها را استفاده بردم دیگه. بعد یگان چی استفاده نبرده استم و روز به روز حس کرده استم که بعد از همین توی معرکه و بعد از همین چیو یگان تبابت یافته کردن در کار برای صدا خسته نه که من یک چیز اهمیت دادم کی که مرا یگان رادیو کی که مرا یگان برنامه فریاد میکنن البته که من بعدی توی فریاد میکنن میرم آوازم خسته بعد همین مردم میگه این آوازی یگان وقت ساز نمیشه. می مردم میفهمن. بفکرم شما هم بفکرم یک سیر هست اینجا یک لایف هک براتون میگم برای که آواز کمتر دم بگیرد در تویو کم فونوگرام باید خوند. نه اخی نمیشه این بعضی فونوگرام خیلی ماکسیموم خونه 1 ساعت 2 ساعت دیگه 3 ساعت توی 2 ساعت دیگه شب مجبوری زنده بخونی برای نه سرودی فونوگرام 3 ساعت از سرودای دیگه آدما را در توی فونوگرام کرده خوندن فکر میکنم. من تخمین میکنم که از خود همون آپاراتچی که میگیم تجهیزاتی که درست میکنند از اینم وابسته است تا کدام اندازه به آوازتون زور میاد یا نه؟ نه اگه از این وابستگی داره هم ممکن یگان 20% یا 20% یا 30% وابستگی داره دیگه. وقتی سرودا را اجرا میکنی زنده البته که اگر در تا اگر اوج بلند هم نداشته باشه صدا کار میکنه صدا پرده کار میکنه صدا خسته میشه در این حالت. خیلی خوب. چی تمنا چی پیشنهاد چی پیام با شنونده ها دارین با اونایی که صدای شما را انتظارند نمیدونم مخلص شما هستند؟ خب بگذار همیشه سربلند باشن بگذار همیشه در زندگی کامیابی و موفقیت هایشون پای در پای پیوسته باشد و این سرودای ما رو همیشه پیگیری کنند چون که پیگیری و سرودای ما رو گوش کردن و مخلصی و با ما یک الهام میبخشد ولی یک موتیواسیون میبخشد و با همه شنوندگان با همه مخلصان خود گفتنی هستم که انتظار باشند به نزدیکی سرودهای نو کلیپ‌های نو همون طوری که به آنها پسند است پیشکش میکنیم و البته که دستگیری آنها رو انتظار میشه. بهترین. منم برای شما موفقیت میخوام برار و برکت رو. زنده باشین. تشکر میگم برای پذیرفتن دعوت. خب شنونده عزیز اینجا صحبت ما هم به آخر میرسد امکان هم به آخر میرسد. این نامی برنامه است امکان و سپاس برای همه شما سپاس برای دوستان ما از هومو بانک و ما تا فردا با شما خداحافظی میکنیم.